cyoshye ntuza nama ntuza cyoshye imbwa nama si itiwirendi ni tears doraho niyicariya tanga nasoza kuzisoma ajye kuririra hanze gusa ibindi tubireke nifite akazi ngiye gukora yo Kaboyi na Besto we baba banzonze Besto ugende mukore subscribe kuri Skill Media mwirukanka nk'abagura amasuka tugeze mu gihe cy'ihinga gende mwirire sho dutangire hakuno abantu mu mazi iminsi mwibaraguza ariko ngo genge zirimo imihoro iri kuvuza ubuhuha chano ziri kugenda umusubiriza nindiragiye hakuze tubafana tangire hakuno ni mu murima w'ipamba harimo akana gatoya Cotton aseka bo nzakwigisha ngeze ryari koko tangire hakuno ku buryo bakubwira ngo dodesha iniforume ya Kabusunzu kadodesha ya Rwamagana byaze shaman ababyeyi Canadian Cotton Clothiers hakuno bisa nk'ari ahantu batunganyiriza ipamba nimba muzi ibintu bikorwamo ipamba bagira gutya bakajya gukoramo indodo bakajya gukoramo imyenda niyo mpamvu ipamba buri ari kimwe mu bihinga ngandura rugo harya cyangwa ngenga bukungu Kaboyi nyongera musaruro ni igihingwa nyongera musaruro cyangwa ibidamu ni ibiki Kabo naye mwizi minsi tsigaye mbona ntazi ibintu barakwereka hakuno hari umusore waje afata ikarito terekaho ngayo amapantaro iriho logo za S ebyiri ibyo bintu ntimubyibagirwe nimwibuka ukuntu filime twayitangiye reka nce amazimwe mbereke ko bari abantu ubundi niyo nagenda nkamara nk'imyaka nka senkani ntasobanura nagaruka nakora rimwe ewe nkabona intambara zavutse ibintu byakomeye igihugu cyacitse umugongo tangire hakuno filime bayise ngo iki Slacks akatugatuye Benovi wa musore wambara ikariso kuri stage kintu muri kunkorera i Kigali murakoze kuza guhera muri CCC ejo hazaza hezo hakora uyu munsi copy that turi kunyuka zareka mbikurikirane hakuno dutangiriye mu iduka ry'imyenda kuvuja kuvuga ngo ntuza designer nta numwe nzi ntawe Today's a very special day. Kwa Montana katumutwikire nari Marine item 65% off. Ikintu cyose hano turaza kugabanya 65% hakuno ni mu kaduka k'imyenda bacuruza hakuno hari umukobwa winjiye muri filime witonze isuku turi kwitangira ikintu mbasabye cyonyine ni kimwe mwizi minsi munyirinde ko mwaritse ubwo burayi iruhande rwanjye nk'isobanura filime koko shamana aha shakuva nageze imyaka 16 nashatse gukora hano umaze igihe kigana ikora kuva muri 87 ndakeka ubwana we bimeze neza Nyiri Uganda ni nk'intwari kuri nje mwigeze mu nzozi zanjye hakuno rebe hakuno Room number 175. It's Diwali, Craig. amategeko agenga 175 Craig turi kuri Diwali Music's part of my cultural heritage. kandi urabizi ku muziki ari itegeko ari umuco wanje nyine mba ntegetswe kwambara ekuteri kubwo rero nuhora yiyambariye ekuteri bari kumutonganya mu kazi I'm sorry, Truthy. Umbabare Truthy I want to step out of my cultural zone. sinashakaga nanjye kurenga umuco wanje
pretty sure Diwali's in November. harya koko Diwali iba mu kwa 12 November harya ni ukwa kabiri You fool. ibi bintu nkwiriye kubigabanya nkwiriye kugabanya ibi bintu pe inzoga na mikoro ntibihura. You are here for the new collection turnaround. harya uje hano ngo kubera collection nshyashya y'imyenda tugiye gushyira ku isoko. Such an important night for us. sha mbega ukuntu iri joro ari ijoro ryadanje kuri It's a twe. huge honor for me to be here. nanjye ni iby'agaciro kuba aje gukora hano. ni umukobwa aje gukora hakuno. Hello. ni shop y'imyenda ariko baranayikorera nk'uko wumva ngo ntuza designer aba afite shop acururizamo imyenda akayidodera iki byose akayidesigninga. Oh, you're gonna go back on the floor. You're gonna ask for Hunter. She's gonna explain about the. ntukambwire. Got it. Thank you. No. babonye ataduhagije batwoherereza undi. And making it better tomorrow. ntuza Marie Charrière Rivance. See you up there. tuze kubonana mwana tuze kubonana hakuno amwohereza muri ofisi y'abandi. kaje mu kazi kayagaye kashyushye. iyi filime arafata Kaboyi niwe uyimpaye. Kaboyi umenya akiza ubwenge. I'm looking for Hunter. Could you just... Hata ko nari ndi gushaka Hunter ati tu ndaje Hunter mu minota nk'itanu. I'm looking for Hunter. ndi gushaka Hunter. Excuse me. je umva nkubwira ariko wangejeje kwa Hunter. nta mukobwa baby barakwereka hakuno ahantu bashize amapantaro kare nimba mwayabonye ariho rogo ya S ebyiri hari ipantaro yavuyemo. murabibonye ibyo bintu ko ipantaro yivanyemo. tuvuye aho ngaho tugaruke kuri skill made hari ninjano yatwitse. spandex ahantu hose hariho hose spandex. hakuno n'umukobwa ufite aka YouTube channel ari kwamamaza icyangwe kwa kundi wumva aba influencer iki byose hirya no hino. do hey. Craig told me to see you about the clothes. Craig yambwiye ngo nze nkurebe tuvugane ku bijyanye n'imyenda. It's a complete mess. Go see Lord. Lord we The new hire. giye kukohereza umukozi mushyashya batuzaniye hano. mfite igihe cyo kubyita kubera ko kuko mbigusabye nyine. genda uriya muginga gufashe. yewe CCC contractually requires all employees to wear CCC. twese hano muri CCC rero tugira inama abakozi bacu kwambara imyenda ikorwa n'uruganda rwacu rwa CC. Some right now. Oh, those aren't from this season. hakuno nta kaginga kigira nka ntuza nka dukomeze nako nanjye kumutwikira kandi they don't deserve my respect. Kareka niba hoshi aya nahoshi. We need you back on the floor at 9 p.m. sharp. sharp saa 3 z'ijoro tube tugarutse mu kazi. On his way to address the troops. bagomba kugaruka mu kazi bakakararamo. hari umwenda bafite bazaronshinga ejo. Vance Grove's coming here? kandi Grove araza kuza hano yaninja twabonye itwika kuri YouTube channel ngo ninjoro bafite gushutinga publicité nta kindi kintu na kimwe bagomba gukora. yahise aza kugura utwenda yaninja yenye influencer n'umponyonyo yaje hano kugura utwenda yaninja itaza kumunyuza ijisho n'umunsi wa mbere mu kazi. wumva nagomba kugenda yatwitse kameme kandi akagura imyenda ikorwa n'uru ruganda rwa CCCC akanayigurira mu ruganda noneho uruganda rwitwa CCC. gusa niba mwibuka filime ukuntu yatangiye twari kumwe mwese si twayitangiranye twabonye ipantaro moving aje hano kuri kontwari kwishyura 175.52. urishyura amadolari 175 do kariya agapira konyine ibihumbi 200 by'amanyarwanda. Employee here, so genda umukozi mushyashya hano ariko I get a discount. si mwama discount mukangabanyirizaho ubwiza ukuri. Start till 12:01, so we ntabwo uratangira akazi ke karatangira saa 6 n'igice. not an employee till tomorrow. rero ntabwo uri umukozi kugeza ejo hano nibwo uzaba urangije umunsi wa mbere nibwo uzaba uri umukozi wa hano. Okay. Okay. I'll get the discount next saa time. ntari ubwo muzangabanyiriza ubutantari bito baba bagusekera ikaginga baba bagusatse. reba kariya agapira k'amadolari 175 ariko Thank you for shopping shyiramo ikarita and making it urakoze better kugurira muri CCC. tomorrow. Today. ejo hazaza hategura uyu munsi hakuno aciye umukobwa umukozi wa hano agiye kuza gukora hano. turatangira lockdown mu minota 15. niba ufite amafaranga yishyura kashi bigishyushye kandi mwakoze gutegura ejo hazaza hanyu uyu munsi. Believe, be love, become. izera wiyumvemo ikintu uhinduke. do wowe usore hano uri kwibwira Regional manager this company has ever seen. niwe uzaba manage company yigeze ubona urenza abandi. We're gonna take Q2 into the
Stratosphere! hano hari ikirara nimba cyasinze ibintu ushabanywa birabica byakire nukuri birabahitana ahubwo aho bukera niyo muraza kuba mwirebera kwereka ahantu za pantaro ziri za pantaro zifite logo ya S filime bahise ngo iki bahise Slacks umukobwa wavuye hakuno araza atora ipantaro imwe urebe filime witonze gake gake bucece nta filime mbi ndabahereza umukobwa kaje hano muri dushe kari guhindura sinakwizera ko biriya bintu byabaye gakobwa gahita kibeta gasubiramo inyuma muri toilette ariko afite ipantaro ya S mwibuke izi pantaro bazazironshinga ejo ntago bari buzironshinga uyu munsi kwa kundi uvuga uti umwenda mushyashya waje ku isoko turaza kuwushyira hanze Robot King? Because I would not hesitate to report you kandi uriya mukobwa akora muri uru ruganda ibyo mubyibuka backstory with that Muy Caliente Jelby. shano ni ninja ziri kuganira zibanza kuza gutaho igipande ni igishahuro semwe bako ntago biriya bintu bibabangamira nyine twiganirire tu hari uwafunze ipantaro iriho logo ya S isanira mukata ejo tuzazishyura kuri makeya wane izi pantaro. We're gonna be late. Hey! Abantu mubibonye iriya pantaro ziya ndodo za S ziriho imaze kumukata zihindura ibara ziri umuhondo waka. Ibyo bintu murabibonye barakwereka hakuno kaga stagiaire kari mu gahindura imyenda kajano. Sawa mwese muri hano And let's not forget baje mu nama hakuno bafate briefings iri joro bagiye gushutinga publicité. warm CCC welcome. Ndashaka kubereza ikaze mwese muri CCC. Ni filime witonze. You are an integral atom in the CCC galaxy. Hakuno ari kwitoza speech agiye kubabwira imbere yabo byamucanze. Ni filime witonze. Hakuno cyega cyebucece. Hakuno umwe wambaye ipantaro. Flo's come to visit. Aunt Froz aza kudusura. Iriya beach zabije kare. Uwambaye ipantaro ya pantaro imwe muri za pantaro. Vuye mu bantu hano aca hano. Manager mubona yambaye ipantaro kandi ntibarazironshinga yakoze kosa acaho. Urebe Craig Jame. Come in, Gemma. Craig. Gemma to Craig. Jamie Craig. Gemma, Ndakeka wambaye. where are you going? Ugiye mwana. Ipantaro yambaye batarazironshinga bari kuzazironshinga. All over the floor. I've got to go plug my hole right now. Keretse nimba ushaka ko mbikorera hasi kuri floor. Is that okay? Nundi nari ngiye kwirwana. Register your feminine issues and respect them. Just make sure We iyo mico yanyu y'abagore uzayandikishe tunayubahe tubimenye ko uzajya udusiga mu nama ukajya guhigihugu back on mugisha. for Harold's presentation. All hands on deck. Over. Turi hano muri presentation noneho. What's that? I can't hear Wiki nago nkumvana nk'abanyahakarindi n'akajagari sinkumva. on the line. I'm losing you, Craig. Nje nago ndi kukumva Craig ntangiye kutakumva ipantaro iramukanda. Hey! No one is to have eyes on those chains until tomorrow morning. Urabizi ko ayo mapantaro ejo aribwo twari kuzayaronshinga. A lot of trouble here. Usiko twese wadusubiza mu bibazo uramutse uzanye iyo pantaro ugenda uyivanemo. Jame ntuyigarure. Hey! Mukobwa zano mu bwiherero. Urebe filime witonze. Hola! Nzajya mbatamo n'ubundi namaze kubona nta nzu nteganye i Kigali. Dore utuntu twanditse hariya do theft heart all of us. Abajura twese baratubangamira ubundi. Twanditse mu gatoilette hakuno aba bari kwishimira umwenda bazaronshinga ejo iri joro bashutinga publicité y'uwo mwenda n'iki byose. My CCC family. Umuryango wanjye wose wa CCC mwese ndabaramukije hakuno. Mu gashop. B to B. B to B. Dukeneye kuba turi dore boss nyiri uruganda tu. Dukeneye kwizera tugakunda Become. tugahinduka. Believe, belove, become. Niyo siroga bagenderaho nka kuno wumva ngo muri Simba Entertainment nta genge yanjye isigara inyuma. Uyaje hano. And you. All you very special people. Mwebwe rero mwese muri abantu badasanzwe. Uwambaye ipantaro yaje hano muri toilette. Ipantaro iramukanda. Kuyifungura biranga. Ipantaro kuyifungura biranga. I'm very keen to get their eyes on it. Sijya uzabona abantu bari kubona ipantaro ejo tuzaronshinga. It under wraps until Niyo mpamvu nakomeje kubihisha kugeza uyu munsi. the top
Red count twaye abadozi ba mbere akazi, stitching specialist. the best stitching specialist. Ikanzu iramukanda, ipantaro iramukanda, Kaboyi ajya nshaho yambaye ishanga. To bring Ipantaro ikanda umukobwa do. Ipantaro iramukanda, bari mu nama bari guhana ama prefix. that automatically adapt. Ipantaro ni ipantaro automatically izajya yiyadapta n'umubiri wawe. Nimba yambaye wambara size 36 waro yambaye ari 40 na kangahe, ihita igaruka ijye kuri size ya 36. Nimba ari ntoya kuri wowe, ihita ikomeza noneho ikweduke ingane nuko ungana. Body size. Hakuno Ever. Gender inclusive. hakuno to. Hey! Kumbe ipantaro bari kuvuga umukobwa yambaye imukandamara iramubana. Dari ipantaro ngira mucamo kabiri. Hey! Shape for all. One shape for all. Ipantaro izagukwira twese. Kumbe ipantaro bari kuvuga bashaka kuronca gato. Uwayambaye to imucamo kabiri Nyagasani. Hey! Ipantaro yamupasuyemo kabiri Nyagasani muri dushe hakuno. CCC presents Nyagasani. Made from an exclusive cotton strand found Bakoze akadocumentary, ipantaro ikoze mu mapamba adasanzwe, only on the rich plains of the Indian kandi ayo mapamba nta handi ava usibye mu gishanga cyo mu Buhinde. Bavuga ukuntu bayatera substitutionary fabric is thermally GMO free, nta bintu by'amafumbire dushyira muri iryo pamba kugira ngo ryere. Ni ikintu mbese ipantaro irihariye, nta produit chimique nyinshi zirimo, nicyo gituma irenda. done in accord with our ethically sourced, fair trade, organic and economically sanctioned partners. Twebwe tugiye kugura ipamba fair trade, tugurana nabo ku mafaranga ku giciro gifatika. Making a better tomorrow Reka dutegure ejo hazaza today. uyu munsi. Niyo siroga yabo bakora akadocumentary ku ipantaro bagiye kuronshinga. Icyo batazi hari umuntu wapfuye, hari umuntu ipantaro ikasemo kabiri. Iriya pantaro nimba ariyo mpamvu abakobwa b'i Kigali batakikoza amapantaro aya, njye ntabyo nzi. Mvuga ibyo ndeba. Boy wowe uvuga ngo ntibakikoza n'amaki suvetema. It's gonna be exclusive sneak preview of the new collection. So be sure to give her a warm CCC welcome. Ejo muzamenye neza ko abantu bose mubahaye ikaze hakuno. I'm counting on you to have the most awesome CCC Monday Madness ever. Ejo niteguye ko mwese muzamfasha tukagira CCC Monday Madness. Azaba ari uwa mbere w'ubusazi. Kumbe mwibuke muri dusha hari umuntu ipantaro ikasemo kabiri. Uko yakamukasemo kabiri, ipantaro yaraje itorosha amaraso neza fresh yitonze, irayonka irayarigata neza cyane, asigara hererana. Mr. Anglove, tell you, I think what you're doing. nashakaga kukubwira ngendo narenze. I'm so glad to be. Umunsi wanje wa mbere mu kazi kagakobwa byiza kubyumvuyemo. Be with the CCC family. Nizere ko nawe uzisanga mu muryango wacu kamaramo igihe kinini. Ni bosi tu kaba kamwadimayelinga bya danje. Well, it's amazing. Amazing news. So exciting, so excitingly amazing. Exciting. Pete and Jules coming here is the most important PR move anyone could ever orchestrate. Super Shaper's release rests completely on her. But the store's gonna be in lockdown. Kageze ku nyota. And for 5 minutes later, Noneho ubu nasobanura basi nari. do her fashion home. An hour live? Of course not. This is a Isaha yose ari ravugiye ko. down. Niyo mpamvu bagiye gushyiramo total lockdown bakadufungiramo hano ntihagire umuntu usohoka Online as of 8 a.m. kugera ejo mu gitondo saa 2. So, you better get your cherubs moving. Okay. Okay. Okay, everyone. Mwese muzi na wazano. Thanks. Byiza cyane. Landmark speed. Human resource HR harya. Bantu mukorera ibigo bibamo ba HR na ba DG na ba CEO, mwambwiye ko ziriya terime ntazizi. Thanks. Gendi HR w'igiti cyanjye nkaba human resource siwe HR harya. Nkaba CEO, Not yet. nkaba owner, urumva? Performance will be a major. Nkaba nanjye, nkaba na employee, nkaba na employer, byose kimwe. Byose akazi kose ni nanjye manager. Ese managing ibiki ko nta mafaranga abamo? C'est moi dirigeant. Let you down, sir. Nyakuba ntago ndibuze kugutererana. You can count on me, sir. Jewe unyizere Nyakuba, you will count on me, sir. Don't let you down. Ntago ndibuze kugutererana boss. Ni manager hano. Nimba ari manager nimba ari iki? Kwereka hakuno
batangiye gufunga inzu. Hari lockdown, hari umustar ugiye kuza gushutingira hano. Oh my god. Mana yanjye. I am totally batty for this Wa mustari kazi. full top. Skill Media. Oh my god. Ako mwakoze subscribe kuri yo channel ndi kubabwira yitwa Skill Media cyangwa muraho muri kugora rubanda gusa. See you tonight at the CC. Gende mukandeho no kukazogera nzabereka utuntu dukora mwizi minsi. Gemma, come in, Gemma. Ndaje. 25's in the yellow ecosystem. Waje avuga ibyo ashaka. Amakarito 25. Hunter. Craig to Hunter. Hunter to Craig. Yego ndakumva. Gemma's 20. I don't know. I'm not her keeper. 20 ni iki simbizi. Beekeeper? Nta nubwo ndi keeper. Beekeepers nk'umuvumvu ujya kwiyamye. Ariko ni igisore kiba kiri kumutesha umutwe mu kazi n'umukobwa uri hano. Bisa nkaho bafite position yenda kungana. Ari kumwe ni store manager. Undi ni Taylor. Harya babita ba Taylor. Fine. Sawa, reka nje kumugushakira untumye. Yamutumye wa mukobwa. Twabonye ipantaro ni gakari. Hey! Sasa barakwereka ya pantaro uko yakaniza umuntu. Yanditseho inyugu muri za S ebyiri. Hari akarongo kamwe kagiyemo amaraso. Murakabonye? Gemma. Robot King's got ants in his pants. You know what that means? Robot King arashaka iyo pantaro uzi icyo bisobanuye. Sign of her. Nta uri kubona? Wapi ntayo ndi kubona. Back out here stacked. We're falling behind. 10-4. Yari hano kureba hano. Ahabona ipantaro. Iyi pantaro yamaze kwica umukobwa, iraza yimanika ahangaha. Ure filime witonze. Hey! Ure filime witonze. Iyi pantaro bayikora izo S zose iryo bara ry'umutuku nta ryari ririmo. Muri kuribona? Nta ryari ririmo. Hey! Kobwa arebye hano. Areba muri yarugu. Tayari. Ure filime witonze afata ipantaro. Ko yagafashe ipantaro. Umukobwa urebe. Ure filime witonze. Kize gutya. Ashyiramo ipantaro. Iyi pantaro yishe umuntu twitubireba. Ipantaro yanga kujyamo imufata mu kirenge. Hey! Ipantaro ifite ukuntu iri kumanipira umuntu. Uyu mukobwa do ipantaro irabyanga. Yanga kujyamo. Imufata ikirenge. Arayihatiriza. Hey! Ipantaro ijyamo. Ure filime witonze. Uko yakambaye ipantaro. Ipantaro iramubana. Ipantaro iramufata. Hey! Ipantaro itangira kumukoresha. Itangira kumubyinisha. Ipantaro itangira kumutwara mu buryo bwayo. Iramucanga umukobwa. Shabaye ipantaro. Kumbe akunari. Nubamanika imyenda yakubise mu mutwe. Tayari kiremve kiramanuka. Hey! Nuwa kangahe? Si wa kabiri. Kadukomeze filime. Aba bari kurara bapanga ibintu byose bagiye gukora agashuti. Umustar kaza agiye kuza gushutinga aga publicité. Hako numva ngo mugiye kugira gute? I love Bollywood music. Je nkunda imiziki ya Bollywood ni umukobwa mushya mu kazi. My favorite songs Hamara India. Je indirimbo nkunda ni za Hamara mu Buhinde. Hey, ni umugore w'umuhinde kazi ukora hano. What? Iki? I was just saying that I really... Yene narindi kuvuga ngo nkunda indirimbo zo mu Buhinde za Hamara. Hey. Uturuka muri Greenville. Green Day? It's Green Day. Kunda se Green Day umunsi w'ibyatsi bibisi. Nimba uvuka muri quartier yitwa Green wakabaye ukunda n'uwo munsi w'icyatsi nyine. Cool. No, I don't. Oya nago ngukunda. Kubera iki? It sounds like you're implying that just because my parents are from India. Cyangwa kubera ko wambonye ukabona ababyeyi banjye basa nkaho baturuka mu Buhinde. Bollywood music.
wahise wumva ko nkunda indirimbo zo mu Buhinde n'ubu ujya umukobwa nibwo uwo munsi wa mbere yaje mu kazi ari gushaka gira inshuti ku bantu bose mu kazi mwe mufitanye umwuka mwiza mumeranye neza ibintu ari amahoro babyita kwipanga akazi urebe kombe barakwereka hakuno ipantaro irimo gukubura amaraso Hunter, she's not in her ecosystem. I sure don't, Craig. Hunter nayo mboneka atari muri ya ecosystem yiwe. And if I asked you to locate her, that would. Hari ikibazo nkubwiye ngo ujye kumunshakira. If I leave my ecosystem, there's no telling what would happen. Ariko nanjye ndamutse mvuye ahantu nkorera mwana genda umunshakire ni store manager bari kubwira abandi ari munsi bamuri munsi nyine ngo bamushakire undi mukozi wabuze abari muri company muri shop ari mazereramo n'iki byose do kureba hano yabonye uriki abantu mukeneye gukoresha amateleviziyo rero amateleviziyo amamashini amaradiyo amafrigo amaprinter telefone z'ubwoko bwose sort of like communism but not really. cyangwa ushaka PS zazo muhamagare Boaz kuri 0783 2016 I need you to locate them. cyangwa hariya Nyabugogo nimba ari na TV waburiye screen yayo hari ukuntu muba mufite ama screen yabuze ushaka kuyodalinga si ngombwa ngo yodalinge wegenda hariya Kimisagara Nationali cyangwa hamagare Boaz kuri 0783 2016 Gemma and Hunter, my two top girls. Gemma and Hunter, right. genda ucakire Jamie na Hunter n'abakozi banjye babiri Anywhere, everywhere. ubashakira ahantu hose hashoboka Confident that you can do this for me. basi wumve ko ibi bintu ngusabye ngo binkorere sanari Ready then, okay? suri kunyumva rata ndakumva ni boss akana ni gashyashya mu kazi urumva nago kabyanga kumba banagiye gushaka twe twabibonye ibyababayeho hey ipantaro wa mbere yagize gute yamusatuye ipantaro irangije igira gutya iza mu ikarito irizinga neza fresh pfundikira n'ikarito yisubiza mu ikarito urebe hey nababwira ngo uburozi burakora ngo nkwe bamubona kaboye bataramurozi bamutanzemo igitambo barajya hehe se sha Chano ase bari abahungu kuki cyaze sasa umukobwa batumye ngaje kureba abana ageze hano muri cuisine nimba ari muri cuisine nimba ari muri toilette hakuno hey nyi imisatsi y'umuntu kandi tayari reba hano umuntu ipantaro yamubitse nyagasani hano ipantaro yamubitse kize gutya Yellow should have been folded 30 minutes ago. Are you the iyo right? mipira ni mwakabaye mwayipanze mu minota 30 ishize The turtle. ubundi urakanyamasyo urukwavu The turtle. genda akanyamasyo nka ninja tato I'd be like, Ricardo. toruti ninja Libby. What is it? iki yagarutse hano abonye umupfu wa mbere tayari aramwibona Hunter. ndamubonye wa mukobwa aruntumye to yaje kumumwereka hano ipantaro yishumu dore ukuntu yamukataguyemo ibice nyagasani This is horrible. hano yanjye biteye Really ubwoba horrible. biteye ubwoba pe Battling serious body issues, but it's just so sad that she couldn't reach out for help. So tragic. ibintu biteye ubwoba none Should we call the police? duhamagare polisi wapi We're in lockdown. turi muri lockdown iyi nzu yose twayifunze Internet, no nothing. bivuze ngo nta telefone nta ki byose ibintu byose birafunze hatagira n'umuntu umena ibanga agahamagara hanze cyangwa iki birabanye babijaminze on the shelves. That's the way the CCC's always done it, and we're not going to deviate at this crucial juncture. nuko twahoze dukora kuva na kera iyo byageraga ahantu nk'aha We have to do something. ariko dufite kugira ikintu Else dukora it'll just be panic. nitugira umuntu tubibwire rero abantu barapanika Besides, we're on lockdown. kirenze ibyo turi muri lockdown iyi nzira afunze nta connection nta kintu kinjira nta There's gisohoka really nothing we can do until 8 nta a.m. kintu na kimwe twakora kuzageza ejo saa 2 ejo saa 2 za There's a mu killer out there. wasanga se hano hari umwicanyi we nta mwicanyi uhari Consider Gemma a killer keretse nimba wumva jama ari we mwicanyi of herself.
yiyishe tu Out there? ufite ubwoba bw'uko haba hari umwicanyi yego njye ndamufite ukunda kugira ubwoba se ujya none se ushaka ko abandi bagira ubwoba kandi wowe utabugira bereke ko ushoboye wanyu sawa nari ndabizi ni umunsi wa mbere wawe mu kazi ndabizi ubwo urashaka gukora ibintu byose ugendeye ku mategeko ariko ntabwo nzi nimba uri kumva ingaruka byagira abantu baramutse bamenye ko ibintu byagenze gutya byarangira ikirori cyacu cya Mande Madness igipfuresho cyo kuronshinga ipantaro kandi imyenda yacu iramutse fayirinze umenye ko na kampani yaba fayirinze kampani ya CCC uranyumva nibyo ushaka se nibyo ushaka oya ntabwo ari byo nshaka sawa rero umusore ari gusaba umukobwa basibanganya ibimenyetso kandi twabibonye nta kindi cyabaye umukobwa yaramufashije baterura ibice bya wa mubiri baraza bashyiramo hano baraje bashyiramo hano ikintu hano cy'igipuberi basunika bajyana mu myanda induba wari uri gukora akazi neza hagati aho urabizi ko ibi twagombaga kubikora sibyo sinzi impamvu uyu manager adashaka ko amakuru ajya hanze sinzi sezeranyije sebuja ko ibintu bigomba gukundesha atamutenguha none atangiye gusibanganya ibimenyetso y'abantu atanishe noneho bwira akantu ukwezi kwawe kwa mbere kose ngiye kukukorohereza bizagende neza ndumva ari sawa akoze icyo abantu bari gupfa bagasibanganya ibimenyetso amaraso si amazi hano nitwe twita kuri kampani yacu ya CCC sibyo subizamo akaboko neza yazanye umurambo w'umuntu awuzana mu myanda muri puberi ngwino tugende ngwino duceho bakomeza imbere bisubirira mu byabo basubire mu kazi gusa umukobwa arabibonye nubwo tuvuye aho twigarukira hakuno do muri ya puberi tugaruke no muri shop kantu ku kandi umuntu ashaka utuntu twose mugende mutuzirikana umukobwa yagarutse hano arabanza reba mu bantu bose bakorana ninde muntu waba ari umwicanyira ninde muntu waba ari umwicanyi hano bari gupanga imyenda ejo nakazi hari umugore ugiye kuza gukorera shooting hano we uri kudushakamo igipimo muko niko umukobwa biramucanga ariko abaginga bose hari uwazanye imyenda azanye imyenda hano azanye ipantaro azanye ikarita irimo ya pantaro cunga abantu ku maso ipantaro yazanye uturongo izi S iri ibara ry'umutuku nta ryari ririmo yagasani bivuze ngo iyi pantaro simaze kwica abantu babiri uko yishe umuntu hiyongeraho ibara ry'umutuku simbizi Craig sanda kumva ndakumva sawa sanare turi pantaro ipantaro ariko imeze nk'aho iri kumushika yayipakiye mu ikarito iyi pantaro ndayitsindira ahita ayitsindira neza ari pose udacaho urebe filime witonze ukuntu abantu bakora mu ruganda baba bafite verisiyo zitarasohoka ku kintu runaka jondi ni mumbona ngenda muri Land Rover Defender 130 outbound uzasakuza cyanga Cadillac muzi nkora iki Craig ngende muri stock room ndi gushaka Hunter kumbe yajyanye ipantaro sa byihorere ndashaka kugaruka ukaza mu kazi okay kuri kamera urebe filime witonze ipantaro ubwo zarangije guhinduka tayari cyawe kora gutya rebye kuri kamera batanamubona ushaka abantu bakwesitarira ama CCTV amagara Boaz
kuri 0783 20 2. televiziyo yawe ibaye ifite ikibazo cyangwa se imashini, radio, firigo, printer, hari ukuntu nka phone yawe yarapfuye ikirahure cyangwa TV bakakubwira ngo iki kirahure keretse kugitangira komande uhamagara Boaz. ko we yigirayo yajano sawe panaro yamuciye urutoki do rebe funguye imashini urutoki raruca karabaye hey tokera ruciye dore panaro fayo hano ipanaro fata gutya kabakira gaca uca ikiganza karabaye ipanaro iri hano birimo imizi niba ari biki fata kandi kaganza poko gacaho yagasani dore ngira namumeneka ifite n'amenyo we murabibonye ifite n'amenyo cyewe ciya kandi kaganza hey turamenyo do yagasani byaramucanze bagije zamuka ryo fata ingwato imashini kegeti ingwato neza yitonze tayari tuganze yasizeho yakenyeza ingoto mana y'isi n'ijuru dore ipantaro ibyiri gukora yari yavuye kuri kamera byibura nta n'umuntu ubibonye urebe filime witonze mwibuke ipantaro irangije muri ya AC hajyamo akarongo ka gatatiza kunywa amaraso hano iyi pantaro irakwica igahita inywa n'amaraso rode we rode wamukinga we do yasaze yabaye nka kaboyi yamaze gushyira muri mwabiri ahita atangira gusinda nk'abacengezi shama. Lauren, what's your 20? I told you to get back on the floor. We have a situation here. Lord! Rode wamukinga yajano hamagara Rode aramubura. Rode tubonye ibibaye kumbe twigarukire hano ubwo yaramukurikiye gake bucece ariko manager ari kujya aramukurikiye yaje hamagara Rode twabonye ibyamubayeho ni kakagabo kagashinwa kari kambaye uturinete kirano yaje kuri iki cyombo yumva ukivugira yumva kiri mu ikarito manager turi mu masaha y'ijoro lockdown ntago iratangira ariko harabura gatoya ngo itangire kuri hano byari kanze to ipantaro yamwishe imukataguramo ibice neza cyane irangije iraza imushyira mu ikarito No, you were the best goddamn reacher manager this place has. It's you, Peter B. Ubwo yavuye yarebe mwana wese wa musore oya yuriya ntago ari wiriya ni maneke ni bya bibumbano bambika imyenda bagiye kuyigurisha. People get a little crazy around Monday Madness. Iyi Monday Madness yasashije abantu ejo bazalonshinga ipantaro nshyashya icyo batazi ipantaro bashaka kuronshinga. Se bite byawe nikiye kibazo muko ntabarangira iduka ricuruza imyenda mw'iyi minsi muzamenye ko ushobora kugura imyenda ahantu utazi ugasanga bikobereye nka gutya. Duhamagare polisi oya Against that course of action. ibyo bintu binyuranye n'amategeko dukorera hano mu kazi. You know, maybe you're right. Uzi n'ikindi bibi yaryo niko bakwita I tell you what. ibi tugira icyo tubikoraho. I will call Harold. Reka nkubwire mpamagare Harold boss On the best course of action. Okay? kubw'inyungu z'ipantaro ejo tuzashyira hanze cyamunara cy'imyenda kizaba. Great. Cyiza cyane uyu mugabo akunda akazi koko. Bangwe none ngino hano pako kubisa ikintu mu mutwe utaza kujyana n'utugambo muko utaza no kujyana utugambo. Iyi filime witonze. Lockdown deactivated. Bafunguye gutya hari uwinjiye wa mukobwa uje gushutinga publicity yahise yinjira Nisirey Queen skill media do Nisirey Queen kaje gushutinga advert nicyo katazi
kaje gushutingiramo advert cyangwa se publicity harimo ibibazo byinshi. My God. Mwana yanjye. Like totally excited I could just die. Mbega ukuntu nayagaye nje ndumva nanapfa mpfuye ntari bikaje kayagaye hakuno gaturagurika nk'injugu. Phones down. Phones down. Telefone zanyu hasi ntabwo byemewe. Everything better be ready or Harold will roast. Ibintu byose bitunganye cyangwa se Harold boss azagukwema ingoto wamuginga. So what's the game plan? Ahubwo turabigenza go with the floor and take her through the jeans ecosystem. Ndakeka tujye kubanza tujye gufata ziriya jeans zo muri ecosystem. We, Vayon. As with that Craig. Me? Bari mu kumbaza kwabwa. Njyewe kweri bakwiriye kumumbaza. Uri aho wasamye ari we bagomba kubikubaza. Absolutely 100%. Ijana ku ijana ndakumva neza cyane. To have you on board with us, Barb. So glad. Oh my God. Are those the super shapers? Yes, they certainly are. Mana yanjye ni ya pantaro. My whole entire life. Iyi pantaro nari nyitegereje ubuzima bwanjye bwose. Natwe twari tugiye. You're the woman of the hour. Si we mugore w'iyisase shaka tugiye gushuti. Thinking. Give us your vision. Tubwire uko iyi pantaro uri kuyibona. Tubwire turebe misire kwe. Love everything but these. Jena akunze ibintu byose ariko iyi pantaro. These I want. Niyo nshaka muyizanire. Absolutely. Iyi pantaro wayimuzanira cyane nayimuzanira. Wambara kanga nambara zero. I certainly do. Uri kubyumva ndi kubyumva kabisa. I have to go get those myself. Reka nje no kuyizanira ku giti cyanjye mabuja. Cyenda yizane nyine. Ntabwo ubona ko mustari kazi yageze hano ariko nawe ntukagorane. We're going live in 10 minutes. Turajya live mu minota 10. Agiye kujya live kuri YouTube. Abanza batwikire. Byose nkakuja kumvuga ngo umuntu tumutwikire iki. Kuri wa kabiri tujya duhurira Kicukira Antonove. Kuri wa kabiri uzi umuzigo ngiye kubatamo. Injira n'ubuntu mu minsi iri imbere nzabishyira ko. Reka nze ndabashyiramo trailer mu kanya ninjya gusoza movie. Y'umuzigo ku wa kabiri turi burebe. Yego. How about you and your crew some awesome CCC promo gear? Ariko we na crew yawe mwaretse tukaba promotion kuri ino ku myenda yose dukora hano ya CCC. Ultra exclusive. Promotion tukabanyiriza mwebwe tukabagabanyiriza cyane. Byaba ari sawa. Byaba ari sawa. Hakunodo. Kwereka. Pantaro. Kiza gutya pantaro yikura ku mugozi. Kuri clip ifashe kivanaho. Yaje hano gushaka ipantaro bamutumye. Ciao. Baba jinga bose yatumye nta numwe yagarutse. Kumbe hakuno ipantaro bazimanitse nizo bagiye gushutingiraho. My mojo. Cyenanje kuyagana. We lose my mojo. So let's just shoot this thing. Ipantaro zihagaze imbere. Uri kuzibona? Ewan. Ready. Muriteguye? Slay Queen. Hakuno yavuye kuzana ipantaro icyatazi abatangira akazi banagatangiye ahubwo. Yemwe basore muri aho rata. To the CCC's brand spanking. Murakaza neza muri CCC brand spanking hakuno. Ni iduka ricuruza imyenda. Iduka ricuruza imyenda. Ever been painting jewelsing to lose those 5 extra pounds? That's just like not possible to cut back. Ubu Slay Queen babuvuga amafuti nta kintu kizima bo buvuga. Nikki D's. Wajano. Ayi Rwanda ayishi inkindi. These are totally for you. The Super Shapers. Izi pantaro za Super Shapers. Ziriya S ebyiri nicyo zihagarariye. Super Shapers. Odd of the century without them. I'm buying an entire box. Genda guri karito yose. They're fair trade. Bari kuyigurisha make. And 120. Kandi no. Ipantaro itangira kuzamuka. Imufata gutya. Cyabaye. Pantaro. Munigana ifuro hakuna bari gushutinga babireba. Pantaro. Kubanya ingoto. Kubanya ingoto iramwica. Bose bareba. Karabaye. Hey! Super Shapers. Irangije ipantaro irahaguruka. Ipantaro irahaguruka do. Ukarara hanga. Bose babireba. Mwese muriteguye. Bisa nkaho ibintu byose bavugaga ipantaro yabaga ibumva do. Belong. Believe. And become. Uko byagenze aba yahitanye bose bakakwereka wari umunsi umwe. Cyawe. Dore ipantaro. Ipantaro yabazengurutsemo bakoramo akazi shawo. Ipantaro ko mbona se hari umuntu nshaka kuyihamo gift.
wanyimye amahoro. Umuntu wanyimye amahoro yumvaga yambanaho. Umuntu kwima yakwica. For sure, umuntu kwima yakwica. Yageze hano kujyano ni ipantaro do. Yavuye kuzana ipantaro yasanze izo basize hano muri showroom do. Ipantaro iri kunywa amaraso ya Gasani. Areba abo yasize hano bose ipantaro yabakozemo akazi do. Ipantaro inywa amaraso. Uyu rugi gake gake bucece mu gace. Nawe ari wowe. Aitacho yirukanga igitaraganya ipantaro yamwumva ariko nta kintu numvishije. We sent you last month. And what are you doing here? You're supposed to be kuri floor hasi. Ntago. Speak up. Vuga ariko ibyo uvuga. Ipantaro. Ipantaro hari ukuntu ubundi uba waburi inkuru uri ukabura ikintu usobanura nyine. Alan Payton needs these, not me. Uri kuvuga se ziriya pantaro ntago ari yazikoze genda ubibwire. Fashe. Ipantaro jugunya hanze. Iyi brand y'ipantaro. Buretse. Kureba hano kuri kamera do. Ipantaro. Do you actually think you have a shot at being regional manager? Ese koko utambeshye ushaka kuba regional manager wa hano? Dream on. Komeza urote nakubwira iki? You're nothing but a pathetic little store manager. We ntacyo uri usibye kuba ikigo kimanaginga kuri stock ntacyo. But you'll always be. Icyo ni nacyo zawururikiye umukobwa bisa ngo bafitanye beef bari gushwanira umwanya mu kazi. Musore we yifite ibibazo bye. Hano twasoje. Bise nicyo musubiza. Yes. Twasoje. Yes, indeed. Cyane pe. Twasoje. Send a boy in to do a woman's job. Kohereza umugabo kujya gukora akazi k'abagore ariko nkawe waje hano. Ramunereye babyita ku sorry. Yaramukatiye. Kaboy ni ujye umbwirizo sirenge. Sohoka ryo aterura ipantaro. Atazi uko yahageze, atahazanye. Cyagwe! Ko yakajyanye ipantaro ko yakaziteruye. Umva urusaku. Dore amaraso mu nkweto tayari. Ubundi kijya kwica umuntu kimukuramo inkweto. Nta muntu ujya upfa yambaye inkweto. Nunakora accident ukabona wambaye inkweto uzavuga uti singipfuye wana. Ntaho nkigiye. Peacemaker ntaho nkigiye kabisa. Hebe. Ibyo byarabaye. Ibyo byarabaye. Pantaro hano. Hari uri kumva indirimbo z'Abahinde uri kwibyinira hano. Wa mugore twabonye ukora mu ruganda nawe. Yishiraho turirimbo tw'Abahinde ngo yikunde indirimbo z'Abahinde. Tayari ya AC. Yamaze kujyamo amaraso mu bice byombi bine. Kumbe ipantaro do. Cyewe tukuniza kanibyiniro kahindi kabanzi kanabatamika n'abakaraga. Cyewe fata dance wowe fata dance. Gusa kamera iri hano iri kuri coding. Iyi filime kamera iri hano iri kuri coding. Hagiyemo Adam hano. Break time. Cyegiye cy'akaruhuko hano. Kobwa cata abonye ipantaro. Tabonye ipantaro. Ipantaro iri kwibyinisha. Ipantaro yagize gutya kureba hano. Yarebye ikimaneke kiri hano. Ikimaneke kiri hano. Ipantaro ifite ubwenge we. Iyi pantaro ifite ubwenge. Ibaze ko hari abantu ndi kubona iyi pantaro irusha ubwenge. Useka bo nkuvuge. Cyamfushe. Maneke yagize gutya ikora mu maraso. Yitera sidija mu gahanga. Yitera sindira mu gahanga bivuze ngo iyi pantaro ubundi ibi bintu bikorwa n'Abahinda kenshi. Iyi pantaro kandi twabonye ikunda kubyina ibihinde. Yewe kobwa yaje hano
mwibuka uyu mukobwa yari yahwereye agikanguka yaje hano yagarutse muri store muri shop muri showroom aho bambikira ibimanike bereka abantu ariko bagiye bakora maneke zinabyibushye zingana nka mikorojeni. muzi ko abantu bose muzajya mudushuki ubu nkanjye muzi ingana ne ku buryo mukora maneke zingana kuri mukora maneke ndende nkagiye mukora na maneke ngufi mubona njye na Kenisoro na Timitimini twahaha imyenda ireshye ingana niya DJ Pius koko kibabaje manika bari zimwe awe mukobwa yaje hano toye kamera abona ukuntu ibintu byose byagenze biramucanga byaramucanze ari we wakora iki tubwizanye ukuri si turi kuganira ari we wakora iki umbe hano mukobwa break time nicyo gihe cyo kuruka kugeza uriya mukobwa aruri mabyina akazi kigagahinde yaje hano muri break room yiwe umuntu afite icyuma agomba kuruhukiramo we sikigari we ntuzongere mwiyeme Okay. You didn't kill me or anything. I need to watch this. ukeneye kureba ibi ngibi Jean amwereka ya video kamera ya recording gato rebye ibintu byabaye burya ipantaro yafashe umuntu ikamuniga Yesu Kristo yari ikanze ipantaro yagubanyije ijosi yamugubanyije. Peyton Jules would have an hour, right? Yavuze ngo Peyton Jules asigaranye isaha imwe sibyo uzi n'ikindi ngwino nkwereka iki ngwino tuve muri inzu bigishoboka ngwino tuve muri inzu bigishoboka lockdown activated ahitaje lockdown batarasoka inzugi zigiye kwifunga inzugi zigiye kwibana tayari inzugi zaribanye bivuze ngo nta ginzu bayivamo abari muri inzu bose bapfuye icyonzi cyasigayemo nka babiri tu nimba atari naba babiri na wa musoro umwe inzu yikubise muri total lockdown filime witonze sinzi haya This is Shruti, come in. This is Shruti, come in. Shruti n'umukobwa ibi 20. Shruti bimeze bite Craig way yego I'm at the back door. You? Gende ku rugi rw'inyuma uri gende muri office yanjye. What? Iki? What is it? Spit it out. I don't know. Dutatane se sinzi mwana. Yatangiye kwibuka. Kobwa yatangiye kwibuka ukuntu ibintu byose byatangiriye mu kinga. Ubundi wasanga ari nayo wisha abantu. Ko yanyiginze ngo dusibanganye ibimenyetso. Nkabona nta kintu bimutwe wasanga ari wisha abantu mwana. Hari ikindi gitekerezo ufite? Cyahantu tugiye kujya cyangwa sinzi filime witonze gake bucica ubundi icyo cyiza cyane filime nuko ujya tuzisobanura undiscipline kameme ni twebwe mwana mwebwe bande Shruti na Libi dufungurire mwana dufungurire bafunguriye yarabyanze. I was wondering what happened. Kobwa nayo yinjira atabishaka kire ni igiki. They killed everyone in the store. Ikintu kishanu bose bari muri store ni igiki. I don't know what that was. Kire nago nzi ngo ni igiki. Umenya turi kubona ibidahari mwana. Hallucination. Mass hallucination. Sikigari we. Libby, please don't touch that. Ariko se mwana wikora. Ngwino hano urebera ata. Someone out there. Hari undi muntu uri hariya. Kuki? Hari undi muntu hari. Bona puberi hari uri kwikurura ni kuri kamera. Puberi hari uri kwikurura. I'm not going anywhere. That thing is still. Reka nta hantu najya kira kintu kiracyari. Buriya rero abazungu sinzi ukuntu bateye. When you go out there and you're dead. Menye neza ko abantu bose bameze neza. Sohoka nyine upfe. Sohoka upfe. You were out there. Ariko nubundi wari uhari. And you're not dead. Kandi ntago wapfuye. Hari ubwo wapfuye. Kobwa asa n'abahinde kazi. Reba hano. There. Reba hano. Muri video ipantaro yigeze kumuza inyuma irabyina ari kumva imiziki y'abahindira nabyina ariko nta kintu yamutwaye.
You're singing Hamara India. wari uri kuririmba ikiririmbo cyo mu Buhinde muri Hamara sibyo? Okay, so Okay. I like to listen to Bollywood music Nyine nkunda kumva indirimbo za Bollywood z'Abahinde. once in a while. Is that a crime? None sibyo ni icyaha kandi kuba nikundira imiziki. Hakuno. Phone shooting. Ntiza telefone yawe Shruti. Your phone. Ntiza telefone yawe nkwereke Shruti, ntiza telefone yawe turebe. Ntiza nkwereke utuntu dukora. Tije telefone. Shize imiziki hano. Acuranga indirimbo y'Igihinde. Reba hariya mwana. Wari wavuyeyo. To! Ya pantaro yaje yambaye maneke. Yaje yambaye maneke zibyinisha maneke. Bivuze ngo ipantaro akunda Igihinde, yumva Igihinde. Kuko wose hari ijambo ry'Igihinde. Ipantaro ihita ihakwamira, ihita istaking. Bari kubirebera kuri kamera, bari kuri kamu. Yewe. Iza kuri kamera tuyisizeho na sindiru. Bindi. Iriya ni bindi we. Bivuze ngo iri konyo. Irumviye ipantaro irumva. You can communicate with that thing. Ntago mwavugana n'icyo kintu mwana. Wapi? Tangira gukomanga aho bari. Ha! Kira gutya. Curanga mu kindi cyumba. Dore panado. Okay. So we know two things. Ubu tumaze kumenya ibintu bibiri. It loves Bollywood music. Ikunda ibiririmbo byo mu Buhinde. It has a bindi on its forehead. Kandi ifite na bindi mu gahanga iriya Sidija. Iri mu gahanga n'akana Bahinde kazi bishyira mu gahanga. Harya uvuga Igihinde mwana cyangwa? There are over like 130 different languages. We hari indimi zisaga iryitatu mu Buhinde. Urumva namenya ari uruhe rurimi ivuga. Basi vuga rumwe muri zo. Yeah. Okay. Hindi. Reka mvuga Igihinde ntari Bihinde. Cyangwa iki Urdu. What? Reka tukibaze ngo irashaka ikiriyo pantaro ubundi. Obviously wants something. Byanze kunze hari ikintu iriyo pantaro ishaka. If give it ushobora kukihereza it'll stop. Ikarikiraho, ikareka kwica abantu. Urebe. कौन? आपको क्या चाहिए? Yaje anavuga Igihinde. Ipantaro iramureba ariko. Kuretse igihe mwana. Ipantaro yaragira agaruka. Ivuye kuzana akaboko hano. Akaboko k'umuntu do. Hari umuntu yigeze guca akaganza kari. Hindi. Iri kwandika Igihinde we. It's a Hindi. Ni Igihinde. Yatangiye kwandika ngo Kerat. Kerat? What's Kerat? Kerat ni biki? Ni izina ry'umukobwa. Ni izina ry'umukobwa nkuko wakumva ngo Mukamana cyangwa ukumva ngo ibiki. Bivuze ngo ipantariza ubwenge. Sasa ipantaro ubundi biti. Yaranditse ngo Kerat njyewe. Who's Kerat? Kerat ninde? How should I know? Nabibwirwa Look up your employee records. Reba mu bakozi mwakoresheje. Twe nta bakozi tugira wana, twese tugira abaye bakozi. Lines of subcontractors. Niba abantu babanyakiraka twe nta bakozi tugira ngo twakwandika n'abanyakiraka. Baragukorera ukabishyura bagataha. Then how can you know if you're employing fair trade workers and that they aren't working in sweatshops? None se ni gute ko mwavuze ko mukoresha abakozi neza mukabishyura neza iyo mugiye kubarangurira gute mutaba mudafite liste y'abakozi batanakoresha ifumbire varuganda. That's just a line. What are you Niko ibintu bimeze uzaba ubimenya nawe. Ojawe yawe yanaku. What we can do and what we do know is we can tugiye gukora nonaha. Everything back about those genes we know exactly which genetically. Nta kinereka tutahinduye nako twaranabeshye. Abimbuto abifumbire. Byose twarabikoresheje. Mukoresha ifumbire. You're using GMOs? Mukoresha ifumbire GMOs. You can make a pair of jeans for $5 and sell them for $100. Gams organic n'ibice organic matters ibintu nk'ibyo. 50. None se ukeka ko ari gute barangura umuntu ku madolari 5 bakagurisha na kijana 50 bakagurisha ku 5. Kerat? Kerat. Kya? Kerat. Kobwa yaje hano. Rongera arayihamagara. To. Iri kwandikisha urutoki rw'umuntu iri kurukuba cyane ku buryo rusigaho amaraso bikiyandika. Nanditse sasa uko yakanditse
nibuka ukuntu filime yatangiye simubyibuka twatangiye hari umwana w'umukobwa wari uri gusoroma ipamba yari ari hano maneke yatangiye kubatera inkuru yatangiye kubabwira story iri kwandika hakuno iri gushwaratura sinababwiye gutora ipamba amagambo sinababwiye ko nta filime mbi nzabazanira ibyo bintu mwarabyibagiwe ikibazo namwe murifata mukageranya n'inzanga cyangwa inzavumba bari abana bagira bafashe ibyatsi ngo batayagwamo nibo mungereranya nabo nabonye ari utumaze iminsi tunjomba intoki mugaheza se wari umunsi umwe umukobwa yari avuye gutora ipamba aza hakuno senye ipamba mwibuka ngira ipamba ritunganyirizwa mu Buhinde imashini hano imashini ifata igishura cyiwe cyawe yaguye mu mashini sya imashini yaramuseye gasana hey imashini yakamuseye amaraso ye yagiye mu ipamba bivuze ngo iri pamba niryo bakoze miriya myenda yabateye story yose Dad. Nuko yapfuye dead nuko yapfuye. How old were you when you died, Kira? Kera upfa ufite imyaka ingahe? Tika kuno afite imyaka 13 yarakira umwana muto cyane pe mu buryo bwose bushoboka yari afite imyaka 13 yarakira umwana mutoya. Sasa kukiagaruka called child labor for nothing, right? Ibyo bintu nago babyita gukoresha abana batarageza imyaka harya manager we. Hold on now. The CCC has strict ethical standards as far as... We tugira amategeko tugendera. Said you can't trace back who works for you. Kandi warubwiye ngo ntago ujye ugira abakozi ahantu mubandika ngo ibice byose. Siko mwari mumbi. You guys were supposed to be the good guys. Nari nzi ko muri abana beza. Sibyo. I came here to do good. Je naje hano ngo nkora ikintu cyiza. Half price clothes. Tunakugabanyiriza imyenda shawi kwibaraguza gutyo. Tujye tuguhera ku giciro kimwe cya kabiri. Tugomba gufasha uyu mwana w'umukobwa. Kelan bagiye kumufasha. Kelan हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? Justice? Shaka iki? Justice? Shaka ubutabera. Munshakira ubutabera, justice for Kelat. Munshakira ubutabera nimba atari ibyo ntibikunda. Hey! Ipantaro yabaye ipantaro. Kize gutya. Kandi mwibuke mu gitondo nibwo bagomba kuronshinga ipantaro nshyashya ku isoko bakayicuruza. Abantu bayagariye bayipostinze ahantu hose ipantaro yabaye ipantaro. Kumbe icyo batazi ipantaro. Ipantaro iri hano si ipantaro. Ni gaheza. Si ipantaro ni gaheza. Kerat, we tell your story. Ese turamutse tubwiye isi yose inkuru yawe. Will you stop killing? Warekeraho kwica abantu cyangwa vuze mu cyongereza vuze ngo iki? Kerat nta nubwo yari yarize n'inkandagira bitabo. Nijay. Kya tum ye chahte ho? Baze ko nagize 13 mfite AE. Baza ngo mubiki. Cyawe, kumbe cyacu ko ni Craig cyavayo. Ba extinguisher gitera Kerat. Gitera yamaneka ipantaro iticaho. Ipantaro yahise ivamo icaho. Kigoryiwe nari mufite. You just made her mad again. None urongera murakaje mumbabarire. Get the memo, or are we talking about a pair of killer pants here? Ese turi kuganira ku ipantaro iri kwica abantu hano cyangwa ipantaro yahise icaho. None niba rifite na gahunda yo kubizera ntibiba bigikunze. You knew if you hadn't hidden that girl's death and if you let Iyo mutaza gushura urupfu rw'uriya mwana w'umukobwa. call the police and they're all still Ukareka tugahamagara polisi. Buri abandi bari kuba bakiri bazima. Insubordination right there. We ibyo babita God insubordination. Waba usuzuguye Imana. Ikigoryi. Polisi tuyihamagara mu biki. Sakuza uko ushaka. Cyakaze nkavuye. N'ubundi ndakwiruka. Birahagije namwe murekeraho. Murikera mugabanya karindi n'akajagari. More
many pairs of those jeans are there? ubundi mwakoze amapantaro angaya ya buriya bwoko 175. 175 nizo pantaro twakoze kuki bivuze ngo ubwo hari amapantaro 175 ameze kuriye iki More of them are alive. wasanga ari amapantaro yose nayo ameze nk'iyi nayo ari alive. Mana yanjye iratuze ipantaro iratuze gihita gikwepa kandi nicyo kiba kizambije ibintu. Dore ibibazo byabaye ibibazo rero turi ibibazo ngo birajya byabibazo mwana uzi ikindi tubanze tumenye neza ko izindi pantaro zo tari nzima kumbedo. Hey indi pantaro nayo iramanutse zose bivuze ngo izi pantaro uko ari 175 ni ipantaro nzima kandi zose zikeneye kunywa amaraso zose zinywa amaraso. Mana yanjye ubwo bivuze ngo uwajya kuyigura uwo ari we wese ipeyazi bagombaga kunonshinga mu gitondo bivuze ngo wajya kuyigura uwo ari we wese yakwisanga gusa ipantaro imeze uko. Heheyi kanicare mbasobanurire filime mwe muhumure. Izi minsi nshaka kubakaraga movie ukarya show bihoraho. Bajano baje bakurikiye amaraso do kirano mu mapantaro ahantu amapantaro ari ipantaro indi iramanuka do cyewe amanuka indi pantaro bose babireba uze ngo uyu ni Kelati wa mwana w'umukobwa tuganiriye inkuru yiwe byamugendekeye amaraso yaguye mu ipamba dore aho zarunze imirambo myinshi koko amaraso yaguye mu ipamba iryo pamba barikoramo zino pantaro bivuze ngo ari kubazironda urupfu rwe rwagiye gutyo gusa ntibigeze babaza ngo byagenze bite byarangiye uko nawe rero ari gushaka kwihoreraho. Hey kumuriro wakavudo mubonye ipantaro durebe filime do kumuriro wakagiye dore ipantaro do mana y'isi n'ijuru batarasokwera abakingiranye. Craig bimeze bite natekerezaga nkeneye ko mu mperezi iyo kamera yafashe ibimenyetso byose umva ikigoryi ntabwo natuma iyo nkuru ijya hanze kandi ndakeka muri kunyuma wapi ntabwo byashoboka. Wenda biriya bigoryi by'ibibosi byawe n'iki gikampani cya CCC murajya hasi murajya hasi. Ese Shruti sinari nzi kutabyitaho byose mwana ubwo akaba byitaho. Urumva bimeze bite? Si wowe wavuze ngo uzakora ibintu byose kugira ngo buri kintu kibe kimeze neza muri kampani ngo ntacyo utakora. Vuba cyane ruriya rugi rugiye kumeneka ubwo rero murahitamo mwebwe cyangwa kamera. Ni amahitamo yanyu suye inyuma ipantaro ziri kumena urugi umva do ni kamera washakaga ngava yitore turebe icyo bizakumarira va yitore se. Basubiye inyuma uyaza gutora kamera hano. Just give me the camera, we can all go home. Je mumereze kamera twese twitahire twigire nkaho ibi bitabaye wana byanarangiye. Nana bongeza umushahara rega ngewe ndi umwana mwiza. Kigurya abantu bari gupfa ngo kirabongeza umushahara mujye munyumvira amayibobo cyazesha bakire saba abakire nago muri abantu abakire muri kureba iyi filime mube mubizi ko ntavuga rumwe namwe. Impamvu ni umururumba n'ubukene babunzengurukamo n'ubukene n'umururumba babimvugisha. Craig Shruti gutya gufata kamera Shruti ngwino ariko gedage idagire Shruti. Okay, Craig. Sawa You win. Sawa uratsinze ntaribi turebe icyo bizakumarira.
sigiriya kamera ngagenda uje kuyifata. Genda uje kuyifata nyine. Kigabo cyawe cyamukubise umukasi mu mutima nimba ari umukasi. Nimba ari iki? Kigabo kiramwica ntago gishaka kiribanga rya company rya hanze. Kirashaka umwanya wo manager hasi hejuru. Ibaze kwica umuntu ngo kugira ngo ukunde we manager. Ibitambo bitangwa hano hanze. Aha. Kaboyo we yarambwiye ngo hari naho yagiye bamwaka ruswa ishingiye ku kiniki. Nawe se Kabo warabyeme cyane warabyanze ngo nge nzi kuvuga aho yankomeje. Ndeba iyo ndangare kumbi kurera nta kadirimo. Agiye usenga Imana ngo uturwe hasi wa mbobo we none ngo ntago cyane. Aha anisane filime to kigabo cyaciye umukobwa arakibona ipantaro irakurikira murayibonye kobwa yarabibonye cyawe kiriya kigabo kiramufata zana ibyo zana iyo kadi zana iyo karita iriho amashusho ntago watwangiriza ipantaro yacu twari tugiye kuronshingerega wapi ntago byakunda ntibivamo akuriya ni umwenda gusa mwana abantu bari uriya ni umwenda gusa reba reba ni umwenda utangiza ibidukikije ecosystem Geralt we ubutabera rata hey tangiye guhamagara ipantaro muvi bahise Slacks nimba bisobanuye iki simbizi cyaramunize cyaramujwigirije nimba apfuye nimba hwereye sinzi kumbi beredo ipantaro zaziye rimwe ha yavuze ati Geralt we ngwino ufata ubutabera ipantaro zaziye rimwe zigeze nko muri zingahe nka veni zizira rimwe ziza zerekeza imbere y'ikigabo zabonye nta keza k'iki kigabo n'ubundi nta keza kacyo byose kimwe kamwe mbaya zavuyeyo ikigabo biragicanga cya Craig Pako panaro tabaki kiki ipantaro ihondagura umuntu n'izindi zose zivayo zimwirambika hejuru zimujya hejuru zimunywa amaraso to hey zamunyweye amaraso ntako zitagize zifiteho na S-mark to zamunyweye amaraso zimuvanaho n'uruhudo hasigaye agahanga yewe jata we gahanga na jihiki to nuko zamusize zirangije jicaho kama komando umukobwa hano arabizi yiryamishije nawe ziramutse zimubonye icyonzi cyo zamusoroma mu magara iyanyuma icara yibona igenda n'agataye kameze nk'akimbwa yurira urugi yibonye ipantaro irenga umukobwa arakanguka undi zamuvanyeho uruhudo hasigaye utuntu tw'udufupa tw'inguruguru hasigaye umuntu umwe ishopu yari yuzuye abantu hasigayemo umuntu umwe filime gake bucece mu gace ipantaro bakozemo akazi iri pose ituje yicecekeye ipantaro icaho umukobwa yageze gutya bigeze mu masaha ya mu gitondo burimo buracya saa saba amazi ishyira saa 2 sotsa ryo yirukanka ari gusoka ipantaro ikakubona nawe sotsa ryo
hano cana amatara bwakeye tayari. Hey! Umva urusaku rw'abantu baje kugura ipantaro sasa tayari. Mbundi filime ubu filime nibwo itangiye kuryoha. Rebye ipantaro arayireba areba ipantaro nabizi ko ari umuzimu wa kera turimo hano arayireba neza yitonze yayije imbere. Kerat imurya sinzi ndakwinginze ntubikore ntiwica abantu Kerat. Aba bantu nta kintu kibi bagukoreye Kerat we. Ndakwiyamye we yanze kumwica yiza imbere. Kerat ntabwo uri kunyumva ariko ibi ntabwo ari byo Kerat we jya. Ibi ntabwo ari ubutabera uri gushaka. Tayari inzugi zirifungura, lockdown deactivated. Bivuze ngo abantu bari babizi ko ipantaro irajya ku isoko uyu munsi bari bakoze payers 170. Dore ipantaro ngo zirahita zijya ku murongo neza. Uyaza gufunga hano hatagira uwinjira ngo agure ipantaro Kerat yafunze. To ipantaro zihita zijyana ku murongo neza zitonze ariko uriteguye cyangwa hakuno yaje gusunika hano ntabwo ashaka ko binjira ngo bazigure. Bamusunitse barya kubita umutwe hasi. Kubisa umutwe hasi kuri kwikaro kurameneka. Dore ipantaro do. Hey! Nyagasani. Dore ipantaro. Aba bari gusiganwa baza kugura ipantaro ntibazi ko ipantaro ishaka kubakoramo akazi. Umwana yaravuze ati gute urupfu rwanjye rwagenda gutyo gusa nkeneye kwihorera nanjye mu buryo bwose. Do! Amaraso bivuze ngo ipantaro zabakozemo akazi abaje bizanye. Kakana k'imyaka 13 nakodo ka Kerat. Nyabarongo iri kwicizani yarangiza ikazi kanakora isuku. Sasa mbwira ukuntu wajya gusobanura muri leta ngo ipantaro niyo yisha abantu. Umukobwa yararebye nakadara cyayifite mu ntoki. Iri ibimenyetso byibura byagaragaza ko ipantaro atari ipantaro nziza. Baba ari n'abayirimbura bakayirimbura byibura. Barakwereka byageze kuri wa mbere w'ubusazi. Amaraso yamenetse ni menshi. Ipantaro nta kwitagize do. None irabiciye itiza no kuhatorosha neza yitonze bikanarangira. Abantu mugenda mubukira ibyo mutazi mutegereze mu minsi iri imbere nzababwira iduka ricuruza ibyangwe abariho muzajya muhahira. Ahandi hose naho nzi filime yacu nuko igenze bahitaga nguki bahitaga Slacks. Tuhure mu kanya muzikurikira banyitaga heza banyita Simba. Ciao bye bye. None reka mbereke filime tuzareba kuwa kabiri sibyo bitana nayibahereza mbatamosho n'ubundi byose ni kimwe. Namaze kumenya ko nta nzu nzatunga i Kigali. Iwacu ni mu ijuru niho gakondo ni kuri gakondo ni mu ijuru. Ngo biranoroshye ngo tuzahasanga abagore b'amasugi b'amaso manini. Kandi mujye munashimira Kaboyi niho baba batayemo movie kugira ngo mwirire show ya kanone wumva sigiremo filime tuzareba koko nakoreka nyibereke. Abantu bazaza kuwa kabiri rero Kicukiro muri Antonove hariya live abari show. Ntahari Savimba bahari adahari abandi baba bahari. Dore filime yo kuwa kabiri tuzareba ngiyo. सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसके अंदर मौत का डर ही ना हो. Sibyo kuwa kabiri hari na filime nshaka kubereka y'inyarwanda. दुश्मन वो होता है uzi umwanzi mubi ngo ninde wa wundi udatinya gupfa. ऐसा दुश्मन umwanzi utagira izina umwanzi utagira isura utagira n'ibimuranga. Ikintu cyonyine agamije ari faya to ari ukwihorera karabaye. Iyi filime kuwa kabiri Kicukiro muri Antonove urinde banyita Dum mama we to Mr. Kagame kuwa kabiri azaba ari nsobanura iyi filime. MC Galaxy, MC Naisi, dangerous weapon ever to be made. DJ Omari, DJ Kerry, turya show. Isi igiye kubona intambara itigeze ibona faya isasu kirimbuzi. Nimba ari icyo mugikore nonaha
Buja Entertainment को पकड़ना है iyo ugiye gufata umusazi इससे भी बड़े 2 साइकोस की turakenera abandi basazi babiri bamurenze dufite mutima wa gisirikare do बच के रहना हमसे mutwirinde Akshay Kumar umwaktere wa mbere uhenze ku isi kumukinisha muri filime yawe badera ko buriya n'utwana Tiger Shroff एक्सपीरियंस और मैच्योर्ड कौन है barwana ujye ukoresha experience n'ubukuru muze urashaje ndashaje ariko mfite imbaraga ndanarenze nanjye ndi fast and furious nanjye ndabangutse kandi ndihuze niki kintu uzi Akshay Kumar na Tiger Shroff filime kwa kabiri होंगी कैप्टन मीशा और पैम आईटी स्पेशलिस्ट और हमारी iyi misi ugiye kujya udajyana na Captain Misha umu IT wa danger ni namaneko wacu tu hey पैकेज को ट्रैक कर लिया है twamaze gukurikirana igipfunyika twabonye ko kiri muri Vault iri mu Bwongereza ubwongereza babwinjira batyo kuki mutajya mugenera ku mategeko cyangwa ubwibone bwanjye burenze impano yanjye Tiger Shroff no impano yuriya rero yo irenze ubwibone bwe dore abana cyawe bahise ngo iki bademi yacu temiya ubundi iyi filime isohoka rimwe mu myaka amagana parika hakuno baramufata ubuhinde bwose bugiye kwirengera ingaruka kubera ibyo bankoreye nyagasani kuwa kabiri Kicukiro muri Antono murakeka muri intwari za nyazo mugerageze mu mpagarike iki kibuga gishobora kuba ari icyaho ariko natwe turi abakinnyi basaziye mu mukino turi abakinnyi basaziye mu mukino kuwa kabiri turya show Kicukiro muri Antonove MC Galaxy MC Nice DJ Omar DJ Kerry Mr Kagame akuno King Panda tuzaba turya ifoto kuri red carpet ubuhinde burakarama umusirikare warakaye abameze nk'intare yarakaye hakuno araka ni kuwa kangahe kuwa kabiri ko agenda ahinduka mubi bikabarenze nyine umusirikare warakaye hakuno Tiger Shroff Hrithik Roshan sorry Tiger Shroff Akshay Kumar Bademian Chotemian turi inshuti zacu umwe muri twe yatanga ubuzima ku bwundi ariko kandi nanone umwe muri twe yakwambura undi ubuzima ubaye uzanye ubugoryi Tiger Shroff na Akshay Kumar basubiranyemo mwicare mugwe neza mwe kuwa kabiri duhure nje nzajya mbatamo show non stop